Smart. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj drugi klip na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako napraviti portal Minecraft Pocket Edition. Sve što treba je da uzmete ovo i da uzmete Obsidian. Prvo što ćete napraviti je ovako staviti na red 4 i tu staviti 4. U stvari ne. Mora malo šire biti ovako. Ja mislim da je tako. I povežete se. To tako treba da gleda. Iskopate ovdje dve. I sve što treba što je ostalo, samo ovako skućete. I to je to. Ajmo ući da vam pokažem. I eto. Ja se vidite nekad nisam samo ga nekako teleportala. Nije bitno. Ne vidite, to je nešto. Vratimo se obično svijet. I to je to ljudi za klip od ovog novog klipa. Like, subscribe i do sljedećeg klipa.